Dobar dan, to je N1 studio. Najbolj zapletene volitve v tem delu sveta so za nami. Bosna in Hercegovina je izbrala. Nekaj je bilo tudi presenečen, toda ali se bo v državi sploh kaj spremenilo? Zakaj državljani še vedno ne posegajo po alternativah, pač pa vztrajajo pri podpori nacionalističnim idejam? Se obetajo nove blokade institucij, kaj bo s separatistično politiko Putinovega podpornika Milorada Dodika? Vse to so vprašanja za našega gosta, izjemnega poznavalca razmer na Zahodnem Balkanu. V studiu z nami dr. Faris Kočan z katedre za mednarodne odnose na Ljubljanski fakulteti za družbene vede. Dober dan. Dobar dan. Toda najprej gremo v Mostar, kjer je z nami kolegica novinarka z N1 Sarajevo, Tina Jelin Dizdar. Pozdravljena. Še včeraj, Tina, razplet volitev ni bil povsem jasen, bilo je nekaj preobratov. Kakšni so torej rezultati, katera so največja presenečenja? Dakle, rekla bih da su najveće iznenađenja upravo zapravo u Sarajevu. Dakle, Bakir Izetbegović, lider stranke Demokratske akcije i lider najveće bošnjačke stranke, nije uspio da osigura svoj mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Njega je porazio lider Ljevice, odnosno stranaka centra ovdje u Bosni i Hercegovini. Ukupno 11 stranaka, dakle, nominovalo je Denisa Bečirovića i to je zapravo, rekla bih, najveće iznenađenje obzirom da je Denis Bečirović dobio negdje oko 100.000 glasova više u odnosu na Bakira Izetbegovića, što zapravo i oni najveći analitičari, dakle oni najpozvaniji koji su zaista agitirali za Denisa Bečirovića nisu mogli pretpostaviti. Dakle, s druge strane, stranka Demokratska akcija, opet kažem, ta najjača politička stranka kod bošnjačkog naroda jeste dobila, dakle potvrdila svoje ranije izborne rezultate i apsolutno ima najveći broj glasova u Bosni i Hercegovini, što je svojevrsna poruka građana, birača, da može SDA, ali je vrijeme da Bakir Izetbegović ode. Vaše gledateljstvo vjerovatno zna da se radi o sinu Alije Izetbegovića, koji je bio i prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine, koji je omiljen posebno među ovom bošnjačkom populacijom. I to jeste najveće iznenađenje. S druge strane, kada govorimo o Republici Srpskoj, to s jedne strane, evo vidjet ćemo kako će se na kraju sve završiti. Dakle, Milorad Dodik i Jelena Trivić su kandidati za predsjednika Republike Srpske, s tim da je Jelena Trivić, koju zapravo podržava taj oporbeni blok unutar Republike Srpske, PDP i SDS, ona je prvo proglasila svoju pobjedu, nakon toga je to učinio i Milorad Dodik. Prema onim podacima Centralne izborne komisije, koji još uvijek nisu do kraja prebrojeni, Milorad Dodik je u vodstvu trenutno sa neki 5%. Međutim, iz ovog oporbenog bloka kažu kako se radi o izbornim krađama, da je sasvim sigurno Jelena Trivić, dakle, pobjednica, i oni će to dokazati, kako kažu, na sudu Bosne i Hercegovine. To jeste svojevrsno iznenađenje, jer i to jeste poruka Miloradu Dodiku, koji zaista imao ogromnu kampanju i ta kampanja traje ne ovaj mjesec dana, nego preko godinu dana. Dakle, građani su vrlo jasno kazali, pa i ukoliko i bude izabran, da ipak nešto neštima u SNSD-u, odnosno da žele promjene i u Republici Srpskoj. Što se tiče ovdje, ja sam u Mostaru trenutno, gdje je sjedište HDZ-a Bosne i Hercegovine, koja je najveća hrvatska politička stranka. Dakle, tu nema nekih promjena. Dakle, HDZ Bosne i Hercegovine je osvojio najveći broj glasova među hrvatskim biračkim tijelom, no ponovo nisu njihovi birači, odnosno stranke okupljene oko HDZ-a, njihove koalicijni partneri u Hrvatskom narodnom saboru nisu uspjeli dobiti svog kandidata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, jer je tamo ponovo četvrti mandat zasio Željko Komšić, kojeg je ponovno izabrala ta građanska opcija, no među tim građanima najviše je opet Bošnjaka. Znamo da je popis 2013. godine neumoljiv, ali evo ja ću reći onu statistiku kojima su se analitičari bavili, a to je da kada govorimo o toj građanskoj opciji, prije svega kažem Bošnjacima koji se tako izjašnjavaju, njih je negdje oko 750.000, a Hrvata koji biraju negdje oko 200.000, kako god. Dakle, vrlo je teško zapravo, ukoliko se Bošnjaci odluče da glasaju za člana predsjedništva, da Hrvati, dakle to hrvatsko biračko tijelo okupljeno oko HDZ-a, ima svog kandidata. To se ponovno pokazalo kao takvo. Dakle, Željko Komšić je ušao
u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Generalno, ako vidimo te izborne rezultate dole na tim nižim nivoima, manje više Sarajevo će možda imati neke promjene. Dakle, ono što je bilo i u prošlom mandatu, vrlo vjerovatno ta takozvana Sarajevska trojka, stranke ljevice sa strankama centra, uzet će taj kanton Sarajevo, možda će i biti nešto bolji na ostalim razinama u federalnom parlamentu, no dominantno SDA, HDZ i SNSD ponovno imaju većinu u Bosni i Hercegovini. Studio. Hvala, Tina. Zaenkrat k tebi ste na kratko še vrnemo. Doktor Kočan, slišala sva, kaj nam torej povedo zdaj ti rezultati, kako drugačna, če sploh, je politična krajina v Bosni in Hercegovini? Ja, kar je kolegica Dizdar tudi že poudarila, pravzaprav se na teh spodnjih nivojih nič ni spremenilo. Vidimo tudi, da v entiteti Federacije Bosne in Hercegovine SDA, HDZ ostajata najmočnejši stranki. Tisto, kar pa se je spremenilo, najverjetneje tudi na nek način na bolje, pa ta ideja državljanske identitete v Bosni in Hercegovini. Bakir Izetbegović je izgubil proti človeku, ki ga je podprlo 11 strank od leve sredine do sredine, torej strank, ki so različnih ideoloških nadzorov, različno tudi dojemajo Bosno in Hercegovino, in tudi Bečirović na ta način lahko prispeva svoj drugačen pogled, torej da umakne se od tega klasičnega pojmovanja bošnjaštva ali pa usmišljanja Bosne in Hercegovine skozi to bošnjaško identiteto in podpiranja bolj te bosanske, hercegovske identitete, to, kar na nek način Željko Komšić dela, in to je morda tisto ključno sporočilo, torej da imajo v članih predsedstva vsaj dva, ki nekako si želita Bosne in Hercegovine drugačne, predvsem bolj funkcionalne in manj upete v ta etnične gabarite, ki hromijo državo zadnjih 30 let. Ja, ravno to je bilo v bistvu moje naslednje vprašanje. Slišali smo Bečirovića po zmagi, ki je rekel, imamo najlepše reke, najlepšo naravo v tem delu Evrope, pa so pač naše reke polne vrečk, polne plastike, in zato niso krivi ne Dodik, ne Izetbegović, ne Komšić, ampak pač treba je iti naprej. Se vam zdi, da so ljudje dejansko to, kar on zdaj govori, delno tudi dojeli in da nam to govorijo tudi rezultati? Tu sta v bistvu dva trenutka. Prvi trenutek je ta, da je 11 strank podprlo skupnega kandidata in na ta način tudi izboljšalo možnost za njegovo zmago. Drugi trenutek je pa ta, da nekako so ljudje tudi siti Bakira Izetbegovića, so siti vodstva njegovega znotraj SDA in so tudi njemu poslali jasen signal, da je mogoče čas, da najdejo nekega novega voditelja znotraj SDA-ja, torej da na nek način tudi prekinejo s to vladavino Izetbegovića znotraj te stranke in da mogoče pride tudi do neke drugačne vrste razprave ali pa da drugačne stranke v oziru do tudi zaščite, če želite, teh bošnjaških interesov. Ne nazadnje SDA je torej tista klasična etnopolitična stranka bošnjakov. In ta stranka je, se upravičujem, še vedno v bistvu zelo prepričljivo zmagala, ne? Res je, in to na nek način tudi pokaže Bakiru Izetbegoviću, kaj si ljudje mislijo o njem. Ne pa potrebno poudariti, da je SDA v tem trenutku lahko računa nekje na 26%, kar je seveda absolutno največ, ampak mislim, da je tudi čas, to je tudi Bakir Izetbegović nakazoval po samih volitvah, da se lahko pogovarjajo tudi o tem, kaj so bili razlogi. Sam je to navedel, da je šel proti 11 strankam, da bi jih pa sicer 9 ali pa 10 lahko premagal, 11 je bila pa preveč. Ja, to so ti politični izgovori, tudi pri nas kaj podobnega. Zagotovo smo že kdaj slišali. Greva nazaj v Mostar, potem seveda nadaljujeva z Republiko Srpsko, ki je tudi zelo zanimiva zgodba. Ampak najprej, Tina, kaj zdaj sledi, kdaj bo oblikovana nova oblast in seveda kako na rezultate volitev gledajo državljani? Pa ono što smo mi, dakle, razgovarali smo naravno sa građanima, oni su jedinstveni u cijeloj Bosni i Hercegovini, žele naravno bolju budućnost za sebe i svoju djecu. Dakle, evo ovdje smo mi u Mostaru gdje je ogromno raseljavanje stanovništva, posebno Hrvati odlaze zato što imaju putovnicu domovnosti, dakle, oni su i državljani Evropske unije s druge strane, dakle, ogroman broj stanovništva otišao. Ja ću samo podsjetiti na jedan vrlo zanimljiv podatak, dakle, 330.000 glasova je dobio član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda 96. 750.000 glasova bošnjački član, odnosno član iz reda bošnjačkog 96. Srpski član negdje oko, mislim, 500 i nešto hiljada. Hoću vam reći kako je tada bilo masovno glasanje s jedne strane, no s druge strane ono što analitičari upozoravaju nije bilo masovnije glasanje, nego jednostavno bilo više stanovništva. I to je odgovor. Dakle, zaista odavde odlaze cijele porodice i ne u
u posljednje vrijeme ono što je vrlo simptomatično, ne samo zbog boljih, dakle ne zbog boljih uslova života u smislu posla i tome slično, nego zbog sigurnosti. To je ono što nam kažu, jednostavno ne mogu živjeti više u takvoj političkoj atmosferi gdje se prebrojavaju ljudi, gdje se govori o novom ratu i tome slično. Dakle, ljudi zaista žele promjene. Da li će ih i dobiti? Ono što pokazuju ovi posljednji podaci, kažem, nisu još uvijek konačni podaci Centralne izborne komisije, manje više stvari će biti iste, osim u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, no vidjet ćemo hoće li ove poruke vezano za Bakira Izetbegovića s jedne strane, ali s druge strane i Milorada Dodika, koji, vi znate, i u ovim svojim posljednjim govorima ponovo zaziva secesiju i odvajanje Republike Srpske, nešto promijeniti i da li će se oni zaista okrenuti ka tom normalnom životu. Međunarodna zajednica u nekoliko navrata predstavnici su kazali kako nakon izbora u Bosni i Hercegovini slijede vrlo ozbiljne izmjene izbornog zakona, izmjene Ustava Bosne i Hercegovine. Da li su ove iste, manje više političke snage spremne za to, vidjet ćemo. Ja pretpostavljam da znate da smo imali da je visoki predstavnik i nametnuo određene izmjene izbornog zakona i u izbornoj noći. Koliko će sve to doprinijeti da se ovdje situacija stabilizira? Evo, mislim da mnogo toga ovisi od međunarodne zajednice, jer nažalost iskustvo prethodnih godina nas uči da iste političke snage jednostavno nemoguće da donesu nešto bolje kada je u pitanju stabilizacija stanja, ali i ove evropske integracije u Bosni i Hercegovini, posebno kada imamo i taj rat u Ukrajini i ruski uticaj i okretanje Milorada Dodika prema, sve više prema Rusiji, prema Srbiji, dok te evroatlantske integracije ostaju po strani. Kažem, evo, vrijeme će pokazati u svakom slučaju. In mi bomo to seveda spremljali z velikim zanimanjem. Tina Jelin Dizdar, kolegica, hvala lepa in lep pozdrav v Mostar. Če nadaljujeva, dr. Kočan, kar precej dobrih istočnic nam je dala Tina, če začneva z Republiko Srpsko. Zdaj, Milorad Dodik in njegova velika zaveznica Željka Cvijanović bosta v bistvu samo zamenjala funkciji. Cvijanović gre v predsedstvo, Dodik se zdaj vrača na mesto predsednika srpske entitete. SNSD, torej v bistvu ta stranka, ohranja vso moč. Se je sploh kje pokazala kakšno ranljivost? Razpoka, to, kar je tudi že kolegica vaša dejala, je mogoče ta bližina znotraj za volitve za predsednika Republike Srpske. Tu je recimo Jelena Trivić bila zelo blizu Miloradu Dodiku, kar na nek način kaže na majhen razpok ali pa majhno nezadovoljstvo. Ampak tu je treba biti pazljiv in poudariti predvsem dve stvari. Tukaj gre za to, da so ljudje siti samo malverzacij in Dodika vis-a-vis institucij vladavine prava, plenjanja države in tako naprej. Ne pa strani teh narativov, kot jih on poudarja. Jelena Trivić takoj, ko je prišla v sam štab, je začela poudarjati podobne narative kot Milorad Dodik. Tako da v identitetnem smislu ali pa idejnem smislu, kako ona razume Republiko Srpsko, znotraj Bosne in Hercegovine ni razlike. In to je tisto ključno sporočilo. Republika Srpska je tudi tokrat imela prvič na voljo možnost izbere predsednik, se pravi za člana predsedstva iz vrst bosanskih Srbov, in je imela Vojina Mijatovića, torej Gibanje za državo, ki je prejel zgolj 5%. Torej alternativa v Republiki Srpski znaša približno 5%, in to je tisto, kar nas mora nekako strašiti. In kaj zdaj v bistvu to pomeni za Republiko Srpsko, za Dodikove grožnje z odcepitvijo, ki se, bodiva iskrena, pojavljajo že kar nekaj časa, pač pred kakšnimi volitvami se ponavadi intenzivirajo iz političnih razlogov, absolutno. Ampak slišali smo ga na prvi izjavi, ko je pač razglasil zmago in napovedal okrepljeno sodelovanje z zaveznicami Srbijo, Rusijo, Madžarsko. Res je, v medijih oziroma saj med analitiki se govori, da bi Milorad Dodik lahko zahteval mesto ministra za zunanje zadeve na ravni Bosne in Hercegovine, in glede na rezultate volitev bi se znalo zgoditi, da jih tudi dobi na nek način. Torej to pomeni, da bi lahko tudi on močno vplival na to, kam ne bi šla Bosna in Hercegovina. To je seveda en trenutek. Drug trenutek pa je točno to, kar ste poudarili. On v bistvu od leta 2006 konstantno govori o tej secesiji, torej na nek način, da se bo odcepil od Bosne in Hercegovine. In mednarodna skupnost v tem kontekstu, tu se strinjam z vašo kolegico, pravzaprav ni dala tistih jasnih mej. In seveda, ko ti 10 let poudarjaš enake stvari in enake zgodbe, ti v bistvu tudi prepojiš svojo
svojo družbo s temi idejami. Ne? Na nek način tudi, če Republika Srpska ni odcepljena, še vedno del Bosne in Hercegovine, se, vsaj po rezultatih volitev, ljudje dejansko poistovetijo s tem okvirom. Torej, da Republika Srpska na nek način je samostojni imaginari, ne? Ki zmore sam funkcionirati in sam obstajati. In to je tisto, kar je zastrašujoče znotraj te same retorike Milorada Dodika. Tudi če se on ne odcepi od Bosne in Hercegovine, on pravzaprav s tem samim diskurzom razgradil idejo, da se Republika Srpska sploh lahko na nek način udejstvuje znotraj Bosne in Hercegovine. Ne? In tudi na nek način je opoziciji ponudil ta okvir, da izven njega ne gre izstopiti. Ne? In to je tisto, kar je zastrašujoče. Ne? Torej, da na nek način legitimira nesodelovanje, legitimira, da je Bosna in Hercegovina nefunkcionalna država. In morda samo še to, ko je visoki predstavnik 5 minut po volitvah sprejel tisto odločitev, je Milorad Dodik se odzval, da to njega ne zanima, ker se ne ukvarja srbsko in da Bosna in Hercegovino razume kot tujino. Če greva k razmišljanju ljudi, ne, tudi jaz v bistvu, ko se pogovarjam z ljudmi iz Bosne in Hercegovine, se sprašujem, zakaj ljudje tam še vedno najraje volijo nacionalistične politike, a ne tisti, s katerimi se jaz pogovarjam, mi pravijo, da si ravno ti nacionalisti najbolj prizadevajo za to, da se v državi ne bi nič spremenilo. Torej pomeni, da tisti, ki bi volili koga drugega, v resnici odhajajo iz države že ves ta čas. Ja, drži. V bistvu vse tri etnopolitične stranke si prizadevajo za ta status quo, zato ker je na nek način to njihov plen. To se lepo vidi tudi na ravni Bosne in Hercegovine, kjer te stranke sodelujejo v koaliciji, in HDZ, in SNSD, in SDA. In to je tisto, recimo, najbolj zanimivo in tudi simptomatsko. In jaz se strinjam, tisti ključen potencial najverjetneje v diaspori, torej, ki pa na nek način si tudi ustvarijo svoje življenje izven Bosne in Hercegovine in se na nek način tudi vsaj idejno ne vračajo. Najverjetneje tudi ogromno njih ne voli in to je tisto problematično. Na drugi strani imamo pa tudi to, da so volitve, se udeležuje 50% ljudi, kar pomeni, da še vedno obstaja nekje nek potencial, ampak je pa seveda vprašanje, ali so apolitični zato, ker si želijo alternativo ali pa jih politika pravzaprav ne zanima. Omenili ste že visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, Kristjana Schmidta, takoj po zaprtju volišč je uvedel nekaj manjših kozmetičnih, v bistvu, če sva iskrena, sprememb volilne zakonodaje. Kaj bo prineslo to? Zakaj ni možen dogovor o širših spremembah sistema, ki je, kot sva ugotavljala, eden najbolj zapletenih na svetu? Ja, Schmidt je ukradel šov, to so ne nazadnje tudi govorili politični analitiki v Bosni in Hercegovini. Na nek način seveda ni želel vplivati preveč drastično na volitve, ampak je pa res določene popravke vnesel, z njimi ni pravzaprav nihče zadovoljen, niti Bošnjaki, niti Hrvati. Na nek način nekje je Bošnjakom dal in oduzel in obratno. Kar se bo zares spremenilo, je to, da širi dom narodov, torej na nek način bo skušal pripeljati več Hrvatov v dom narodov v kvoti Hrvatov. Na ta način skuša tudi potem v bistvu zadostiti tistim kriterijem, ko imate paradokse, da imate Bošnjaka, ki je noter v domu narodov v kvoti Hrvatov. Na drugi strani pa seveda je Schmidt potem tudi umaknil ta tako imenovan etnični veto. Zdaj 2/3 doma, kluba znotraj doma ni več potrebnih za to, da ti lahko blokiraš vsako stvar. To je recimo nekaj pozitivnega. In potem pa še tretja stvar, tista, ki je pa res ključna, je pa ta v bistvu, da bo deblokiral sam proces odločanja. Ne vemo, da se zakoni so se valjali po klubih, po zgornjem, po spodnjem domu, zdaj uvedel jasne roke, do kdaj se morajo klubi in kdaj se morajo domi torej izjasniti. Tudi uvedel je postopke glede samega ustroja znotraj kantonov, na nek način torej umika deblokado in vrača torej neko normalizacijo, pa tudi sam izbor vlade in ministrov na ravni federacije, kar je ključno, ker vemo, da v bistvu v prejšnjem celem mandatu smo imeli tehnično vlado. Ampak tistega, kar se pa v bistvu so si Hrvati najbolj prizadevali, pa ni spremenil. In v bistvu o tem je v bistvu najbolj tekla beseda. Spet se je zgodilo to, kar je bilo tudi že prej omenjeno, da je pač hrvaškega člana predsedstva, da so ga izvolili Bošnjaki, ker je pač tako, da Hrvati in Bošnjaki živijo skupaj v federaciji in pač je potem Komšič, ki je izjemno priljubljen med Bošnjaki, spet gladko zmagal. Ja, to bi potrebno spremeniti ustavo. Ustava Bosne in Hercegovine govori o tem, kako se člani izbirajo in tukaj se izbirajo na ravni entitet. In ja, na nek način so Bošnjaki zopet izbrali Željka Komšiča, ampak to je potrebno poudariti, da recimo, kar je meni zanimivo, Željko Komšič je prejel 195.000 glasov, Bakir Izetbegović pa 187.000, kar pomeni, da je Željko Komšič tudi v tej konstelaciji recimo bolj legitimen od Bakira Izetbegovića za tiste, ki se izjašnjujejo za Bošnjake. In pa tu pa seveda se je treba obrniti
kreniti nazaj na kolegico Dizler, res je, v bistvu za Komšiča volijo tisti, ki so seveda etnično recimo se izjasnili kot Bošnjaki na zadnjem popisu prebivalstva, ampak so za te bolj državljanske ideje. Na nek način je Komšič tudi za njih bolj legitimen predstavnik kot Bakir ali pa tudi kot Denis Bečirović. In to je mogoče tudi tisto sporočilo, zakaj ne. Zaradi tega, ker tu je pa treba poudariti, gre za eno osebo, en glas, to pomeni, da oseba v Sarajevu ne more voliti in Izetbegovića in Komšiča, izbira. Ne? In na nek način je tudi njegova pravica, da izbere samo enega. Ne? In če se on čuti, da je Komšič tisti, ki njega bolj predstavlja, potem ne vem, zakaj bi bil problem, ali gre za Bošnjaka ali pa za bosanskega Hrvata. Zdaj, kolegica Tina je rekla, da je veliko, kar se tiče nadaljnjega dogajanja, odvisno od mednarodne skupnosti. Je res? Je to neka pobožna želja? Kaj sploh lahko? Ne? Ker videli smo, kako se je Slovenija recimo trudila, da bi spet nekako preusmerila fokus na Zahodni Balkan, zlasti na Bosno in Hercegovino, s tem, da bi se ji čim prej podelilo status kandidatke, pa je to potem zaradi razmer najprej dobila Ukrajina, a ne absolutno, ampak ta pričakovanja do mednarodne skupnosti, kako upravičeno so zares? Ja, jaz mislim, da ljudje dol na Zahodnem Balkanu nasploh že 20 let čakajo na tisto nekaj več od zgolj namere ali pa neke evropske perspektive, in tu v tem kontekstu mislim, da je tudi Evropska unija zamudila tisti pravi čas, kdaj bi lahko Bosni podelila status. Takrat bi ga morala, ko ga je Ukrajini, zaradi tega, ker se takrat tudi nekako so se najavili vsi te politična kriza, trenja in spori in razpoke. In zdaj seveda imamo volitve, zdaj se bodo trenja v Bosni in Hercegovini vsaj na ravni politike malce pomirila, ker se bo treba seveda razdeliti vse funkcije, prešteti glasove, in tudi v decembru, ko se bodo o tem pogovarjali, bodo rekli v redu. Torej, Christian Schmidt pripeljal neko zadevo, zbonska pooblastila je že tretjič uporabil in na nek način tudi bo skušal usmeriti, da se med sabo dogovorijo, in tu sem zelo pesimističen, kar se tiče samega perspektive članstva, da bi dejansko Evropska unija ponudila članstvo oziroma potencialno članstvo, da se lahko začne pogajati za sam status v Evropski uniji. Kar se tiče pa drugih stvari, pa mislim, da bi Evropska unija absolutno morala storiti več, absolutno bi morala štartati bolj intenzivno, absolutno bi morala tudi na nek način razumeti, da ni več sama, da ni edini igralec v regiji, da imamo določene igralce, kot so Rusija, imamo tudi Kitajsko, imamo tudi Turčijo. Skratka, imamo neke neliberalne akterje, ki lahko na nek način rušijo vse to, kar Evropska unija predstavlja v zadnjih 20 letih, in to je tisto, na kar bi veljalo opozoriti, in mogoče res vseeno dati tisto zeleno luč, vsaj zato, da se ljudem da upanje. Ker na drugi strani mislim, da je ključno to, da so ljudje razočarani v Evropsko unijo, in v bistvu potem tudi sami ljudje iščejo alternative. To, kar tudi Vučić poudarja, rast euroskepticizma na Zahodnem Balkanu je visok. Na nek način ljudje več ne podpirajo tako močno ideje samega članstva, kar je seveda posledica tega, da je veliko praznih obljub. Ja, videli smo na zadnje, ko je imel Erdogan turnejo po Balkanu, v Evropi so zelo spremljali, zavzeto to komentirali, potem se v resnici ni zgodilo nič. V bistvu samo še zadnje vprašanje glede Slovenije. Bil je vtis, tudi sam sem to nekako doživel, ko sem se pogovarjal z ljudmi po tisti aferi non-paper, ki ni bila nikoli v resnici do konca razjasnjena, ampak ljudje v Bosni in Hercegovini so si ustvarili neko mnenje. Slovenija je izgubila nekaj ugleda. Se vam zdi, da je naša država vendarle zdaj s temi potezami, s tem prizadevanjem za podelitev statusa kandidatke Bosni in Hercegovini in drugimi akcijami, če tako rečem, vendarle uspelo Sloveniji pridobiti nazaj kaj tega izgubljenega ugleda v Bosni? Ja, zdaj, kar se tiče tudi samega dnevnega dogajanja, bi rekel, da delno ja, ne nazadnje tudi ogromno novinarjev iz Bosne in Hercegovine je v tistih trenutkih klicalo tudi malce z navdušenjem, da torej Slovenija skuša to temo poriniti na agendo znotraj Evropske unije, da se pogovarja tudi slovenski premijer z nemškim kanclerjem o teh stvareh. Torej, na nek način si Slovenija prizadeva za to, da se sploh pogovarjamo o tem, da je treba zagotoviti neko vrsto statusa Bosni in Hercegovini znotraj Evropske unije. Na ta način seveda se lahko določene zgodbe poprave, pa treba seveda povedati, da je pa zdajšnja vlada začenja na novo odnose in tudi na novo lahko redefinira določene stvari z Zahodnim Balkanom, in mislim, da bo v prihodnjih 4-5 letih še toliko bolj pomembno, na kakšen način in predvsem koga bo Slovenija vabila v te pogovore. Ali je to Madžarska, Poljska, ali je to Nemčija in Francija. In mislim, da je dobro, da se pogovarjamo s tistimi jedrnimi državami Evrope in da tudi na nek način skušamo najti kompromise, ki bi bili najboljši za Zahodni Balkan. Absolutno pa moramo najprej počakati na formiranje novih oblasti v Bosni, da bomo sploh vedeli, kdo se bo s kom pogovarjal. Za danes pa, dr. Faris Koča, najlepša hvala, da ste bili gost NN Slovenija. Hvala vam za povabilo.
Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda, če vas zanima karkoli v zvezi z volitvami v Bosni in Hercegovini in drugo aktualno dogajanje, seveda obiščite n1info.si, studija pa lep pozdrav in nasvidenje.